Madoda amakhulu, siyasibingelela kubantu abathanda ulwazi lwaseSwazini. Thina-ke sihlala njalo umsebenzi wethu iko nje ukuthi sifundise umuntu into angayazi. Ngifuna ukuchaza ngale gama le democracy as no freedom. Yabo lamagama lawa afuna ukuchaza ngawo kuphela. Esusene into ephazamisayo. Udemocracy. Democracy. Nale gama freedom. Ya lamagama lawa akhuluma kamnandi kubantu. Uma bekhuluma nje kuba mnandi democracy freedom. Mina ke le gama leli ngilichaza kanje. Ngoba lilimaza umqondo womuntu kakhulu kanti futhi lisetshenziswa ngabantu abangasile kakhulu kanti nokwakheka kwawo nje lamagama mabuko demo from demon class bese buku free free lo uma free kune free plus dom ngiyabona lo lamagama lawo uma ubukisisa ona awachaza nje silo ngakho ke mina mangilichaza ngithi mina le gama lelichaza ukuthini lichaza igolo lesifebe siunyoko esithakathayo esikade siqeda amadoda la mnyango kodwa sagcina wena ungalazi isibongo sakho wemama kwahleke mina ngiwapi ko kade ubusy wenza yonke into nawo nathi sinesibongo zethu siba 10 kodwa izibongo azihlanga azifani kanti nomama indaba kaheka iyona democracy kuba igolo lesifebe esithakathayo esiunyoko esasaphelwa itest ngenxa yobufebe wagcina ke sesihleli la ekhaya sesiyathakatha ke manje kuphela ayisekho kanti futhi lo hlobo njalo loqeda ngawe usiyobona ungcwele kakhulu so makhuluma idemocracy ke sengichaze usukhuluma ngegolo kuphela la lesisebenzi ekade eqeda ngawo amadoda so na indawo ayileke nje yona ke democracy le ekhulunywa ngayo ngeke uyithole ndawo fanele amagama nje nalabo abakhuluma ngawo abazi ulwazi ke akusolwala nombani uthola la umuntu othile ngakho sinekwethu ukuphakela na idemocracy ke yona idemocracy bese kuba hey bosoma ukuthi democracy ne free plus a dom kuphuma igolo lesifebe siunyoke kade ngoba ngophathe kwaso kade sihambe siqeda amadoda ngale golo so ke yonke umhlaba ke ufuna wazi ukuthi awuna umhlaba ke wona lo siphila ku awuzwani nedemocracy ngakho abantu bafaka lula ngenxa yale game lele ku democracy abantu bafaka lula ngoba emhlabeni kufuneka umuntu econtrolekayo so umhlaba wona uyini uyiswazi umhlaba uyiswazi uyagaxa uswazi mawubonta uhamba bhayiza la emnyango bese uyafa noma uke ngenxa amabhadi into engaphathe umhlaba uyiswazi uyaligaxa uswazi ukuswazi ke ulibona mase ubhekene nalo kuphela ukuthi lo gaxa njani umhlaba uswazi kodwa umhlaba uyiswazi awuzwani nani nedemocracy idemocracy into ehamba ibila igcwele yonke indawo ihamba ibolisa izinto ngenxa ukuthi ayifundiswa ngekhaya ukuthi umhlaba lo ufuna uhambe kanjani ku izalo umama oyinkuzimalanga esifebekazi esithakathaya kade siqeda amadoda sindisa phezulu sasenquthu noma mawuthi akuzo wema umama mewuphi baba hamba uye enquthu uye endaweni okuthiwa iseyidolini noma enhlahleni uhamba ucinga ubaba wakho nako Grace lapha efeba khona esifebe siunyoko so ikhona kabi indawo yokuphila uma uzalwa umama ongasile umama ongasile umuntu oshumayela kakhulu nofeba kakhulu kuba into ehlala ihlahla kumehlo nje khumela futhi nezingane zakhona ubonke poison modwa abazalwa ilohluku lesifebe ilohluku izingqepho zodwa hey ingakho ke ngithi mina makhuluma nge free
dum uma ngegama elinzima elibolisa izinto free iba nedom eceleni amagama onke la khombisa ukuthi into engekho kodwa iyona edala ufe ngokungakwazi ukuthi ukwazi ukuthi wena umsuka wakho umuphi. Yilokho bengifuna ukudlulisa kuphela ke nemadoda amakhulu ngifundisa othanda ukufunda mina ngendaba nokuthi alalela busuka nyoko.